Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Astrologija. Nedeljni horoskop za rođene u znaku Raka za period od 4. do 10. aprila 2022. godine. Savjet: iako ste neke važne odluke donijeli u prethodnom periodu, neki vas nisu ozbiljno shvatili. Iskoristite naredni period da im pokažete da mislite ozbiljno. Posao: u ovom periodu morate vjerovati u bolje sutra i nikad ne gubite nadu. Moguće je da ćete u ovoj sedmici dobiti novac od ulaganja u prethodnom periodu. Pokušajte nešto naučiti iz negativnih iskustava iz prošlosti. Moguće je da će neko kome ste povjerili svoju tajnu da otkrije vašu tajnu drugima. Nemojte previše vjerovati drugim jer nisu svi ono za šta se predstavljaju. Da biste ostvarili svoj cilj na poslovnom polju, morate imati pripremljene strategije i planove. Neko u vašoj okolini može praviti problem u vezi realizacije vaših planova. Kao rezultat toga, morat ćete se suočiti sa nekoliko problema. Zato držite oči otvorene i budite svjesni aktivnosti koje se događaju oko vas. Period nije povoljan za ostvarivanje velikih rezultata. Zato iskoristite ovo vrijeme za planiranje poslovne budućnosti kakvu želite. Ljubav: ove sedmice vaša harizmatičnost će doći do izražaja i primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Bićete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Neko već duže vrijeme priželjkuje da vas bolje upozna. Za zauzete na polju ljubavi jedan prosječan period. Bez problema. Zdravlje: što se tiče zdravlja, nastojte se odmarati i relaksirati uvijek kada je to moguće. Hvala svima na posjeti. Pratite i lajkajte samo ako uživate u videima. Vidimo se uskoro.